Okigo kire Reverend Canon George Kamuhanda atidikono wahumwire obwabiri akulira omukolo gw'okutomboza wa All Saints Church Buhare Amon ahali mpya ahantebe. Ababandize n'okukora emigenzo y'ekkanisa nk'omukyo gw'ekkanisa okuguru kugira. Basushemwe ya igura ekkanisa. Mukolo nigwo gumwe Reverend Canon George Kamuhanda onajumirira abantu abari kulyangatanisa amataka g'abatahi baabo hamwe n'abari kwiba sente za gavumenti. Kokureba TV omuntu omwe akozesa amano n'obushoborozi n'ebitinisa n'embundu naki yanyaga itaka ry'abantu 12 mwabihurire ninga tumwakabihurire mwabihurire naka ariyo mukoti arire billions za gavumenti ezakuyombekera amarwaro zikombeka amashomero zikatinde engudo zikakora ibyo kutangaza abantu bamukama bakagwe ekyo kiri kuretwa bindu no kukundesa nabeshengereza abantu barahangamwe amagara ganyu mugiho mukundesa ninsima ruhanga izobo kuturiteka-tekire ryabaje kandi nashemererwa ko muhereza owatebwa omuntebe erizobero mu butongore kandi ninsima omulisa w'obulisobu Reverend Nasani Kabundu ondebere akahego mu waruhanga kareba ngo bwiro mbice kwa nintebwa hantebe kandi no mu Lisa kando wahumira ubuhereza Reverend Canon George Kamuhanda owatuse kigambo cya ruhanga abakore mikoro yona izobere kabonera. Abahereza ba mukama hona hinetande y'ibahiro mu buruzogo. Etande y'ukomera umburuzo watebwa hantebe Amoni ahali mpya eriyo mushurwa kwa Yohane sura ya 2:10 agumariyo mwesubwa okusyakufa nimbakomera ubutumwa bwo kugira ngo twenda tushime kwa tukundana kandi tukora umurimo gwa ruhanga tutari kujemwa. Aha TV West ni Susan Chelsea.